Pini Guwahati rong supialong kedo Paltan Bazar Guwahati railway station along Assam aphan kechengsi Vande Bharat Express India Prime Minister Narendra Modi arideng pen ingpupon. Bangso penajok ni hang nireba parman isi ke the dung kacheng thorabar sai longpon bobusi PM Modi pen kangpu ahut ningjepon. Lason si pini Assam mate ni hang nireba parman kechengsi Vande Bharat Express Guwahati along ingpupon lo. Bangso Vande Bharat Express Guwahati pen pangcheng ponsi West Bengal State alo New Jalpaiguri along ansi palidampo. पहला आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 450 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। Bangso kangpu ahut Prime Minister Modi video conference pen kaning jepon ke bangso sarkar penajok ni hang ni rep arlo kedoan arara tumalong digital ahin pen danglok jutang jubat ahin punon okpran ahin punon kaching kichet han ahin punon mate ajad ahin punon kacherap kachetu pen kangthur ponjab hansi bor ipon bomlo. इसी सप्ताह केंद्र में एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं, नए भारत के निर्माण के रहे हैं। कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। BJP Racharya songatum det pia dangalong kacharya jakong long det pen kidam tangning kan sir kebang bong pen isi mang humeme mate kethe dung kichuna sai deng ponlo bangso sarkar hin pen ma dua phanta kelang red kelang ai ave pin pensi ason kaching thora sayamu pachun ponlong lo la so pena joksi rar phan a hok pet ke rapona towara bangki pini chelong ponlo pesi PM Modi pen ningje pon. Vande Bharat Express lake methang India lo amasi kason sepon lo. Lapen bangso train arlo chethap thotlo pulote lapuan kangjang helicopter arlo ka chethap pen isi vedlo posi Assam CM Dr. Sharma pen ningjepon. Amar majot uposthit khudhibindo আজি আমার বাবে পরম সৌভাগ্যৰ কথা যে নতুন দিল্লীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত সংযোজিত হৈছে উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত ৰেল আমাৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিবৰ বাবে অলপ সময় আগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত মই বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন চাব গৈছিলো। বন্দে ভাৰতত উঠিলে এৰোপ্লেনতে উঠিছো নে ক'ত উঠিছো গম নাপাই ইমান ধুনীয়া ট্ৰেইন মই মনৰ পৰা অত্যন্ত আনন্দিত যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ টেকনলজি দি আজি এনেকুৱা বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত উদ্ভাৱন হৈছে। Piniarnia sonsona bangke Assam na pen nihang nireba hawar ke do anara phana bangke isi arni ke thelo puta Prime Minister Modi pen ningje pontu. News report Karbing Long Live.